Jole, kada ćeš došli gde škola da odnese ove neke stvari? Ovo je 8. po redu bogojavljensko plivanje na Markovačkom jezeru. Ovde su predstavnici naše crkve, predstavnici naše vojske, predstavnici policije, predstavnici naroda i mnogih organizacija koje neguju otačanstvene običaje. U ime opštine Mladenovac udostoji nas je gospodin Dejan Čokić. Predaće ovaj krst i on će biti unesen na mesto dokle će se plivati. Takmičenja nema. Plivamo jedan za drugim i svi su pobednici. Ima nas 50. Hristos se javi. Časni oci, hrabri plivači, braćo i sestre, Bog se javi. Kao što se leta gospodnjeg 804. nedaleko od Markovačkog jezera u svima vama dobro znanom Orašcu na sretenje gospodnje javila sloboda i kao što smo tada svom snagom zaplivali u svetu slobodu braneći krst časni i otečestvo, kao vrhovni vožd prvog srpskog ustanka naređujem da se časni bogojavljanski krst unese u ledenu vodu Markovačkog jezera i da hrabri plivači s verom u Boga zaplivaju za njega. Kad ja uđem, ići ćete jedan za drugim kako smo se dogovorili. Znači do tamo, sledeći odmah ulazi, predstavlja se, idemo do kraja. Zelima prvo krst, pre ulaz. Pre ulaz po vodu svi da prelivate krst, ovdje dotači. Hajdemo! Vajstini se javi. Sokolovski Igor. Vukašin Mijailović, 8. put. Sasi Tešić, 4. Torbica Milan, 4. put. Zoran, 4. put.
Ne može? Sigurno u ogradu. Bravo, Gorane. Neška, Neška, gdje ste? Ovo je odmah. Daj aplauz da vas damo. Bravo, Stefe! Ivan Lazić, slavu Gospoda i čast našeg novopredstavljenog predsjednika Svebora Predraga Bate Miloševića. Četvrti put. Slava Gospode! Ajde! Ajde, možeš dobiti, ajde! To, bravo! Bravo! Ne treba.
Jeste to i svake godine, ali pre svega treba da zahvalimo glavnom organizatoru, a to je Dejan. Ti borac za osvojivanje krvi. Svaki put dajem čašu mrtvi što radi. Ovo nije mučenica, ovo je bre prava stvar. Znam, tako ti kaže. Mučenica ti je ladna. Taština duša je ladna. Rakija je uvek to. Kako koje tašte zavisi? Ma svaka isto. Slatki kina je to. Ovo nesi malo.